Ipediang song bahaya ki para jor sa sisin siya kisawayom. Kan baki pajba bat kirit kiri yakinang kir naka party NPP. Kihakihan kinong yalam bat ki MLA ki jong ipat kinang tur siya kaneka party. Hakapor election kinong yalam kamtam naka kongres. Kijubeng bat ki se ya ka party NPP kumbaki ijli. Siapa palan Hendrai andala dep ka election kumbalam ikubor imat kineru kin salik rungno saka party NPP kum kipajba ngangan im snol ngo syu yakane namar ka kongres kalaya trailang hake HEDC bat ka NPP la sisnem bat ka jinglay rungjong ki saka NPP kanang pensyai syu ba pleng kini kinong ak drama kisuyala kaya ka jing sngo kipajba ban penisi ya ka party NPP Hendrai yala depat ki ap kemang lano kan play ka jingkang ban yo ali rungno saka ne ka party lada pai jaka election MP ka barang sudep na sakhiya ka jingken ta ki pajba yakin ki party ki padon haka sorkar haka ba ka VVV marwai kala yo 100% kibon lada pai pat sakari India ka kongres kala khamkeu menta haka ba kala yo khandai phau khandai sit haka ne ka election MP Lok Sabha ka barang sudep namar haka election jong usnam arajar ka khandai ka kongres kala yo tang sanpho arsin kajing mi khubor baki MLA kongres kinlay rungno sa ka NPP kalabu pad ya udag jing kaliu bahaya bah namar kila sakhi bah ka election MP ka badang sudep ka kongres hakari kala khamkiu baga jing job jong saleng sang mana ka rohils kapan i baka kongres kan sothit biang hakarohils ada ka kongres kala keu hakari bad hakarohils kajing kali galong balai pad kiniki kongres khasi kikwa ban penno kajing mulai penyaso jong kiniki MLA kongres ki bakan thup ya ubak cha semarngar u Dr. Sileng do bat ubak Gabriel walang saka NPP kanang penjingai syu ya kajing yadai ki pajba bat kinong yalam lane bat ki MLA namar kad bagi pajba kinang kiar ya ka party NPP ki MLA bat kinong yalam pat kinang tur saka ne ka party saka wai pat ka jingkeli ka bami lada jia sisya bagi tai ki MLA kongres kinlaj penyaso saka party NPP kalong hatu kanekan bu jing mamu yaki party reulum kamtam yaka party UDP bansya penhiarno naka bos umadu prestun bad ukonrat sangma namar ketika bos banyak daka party NPP kalajan kamuya mentah haka ying dorbar kapadon reu pongut ki MLA don kam lai pongut banyak sensyar marwai ka NPP kan keu naka arfu frasa ka lai powai la dajia baki tai ki langut ki MLA kongres kinlaj ban penyasok kabamut baka NPP kalala ban sensyar marwai lada kenya kasi bat jante hills ka UDP kadai kan nong yakun persyaban ningkong jong ka party NPP namar barabor ka UDP ka pan i bakam dai kata ka paralog baka NPP kala ban syania haki election ba pher ka UDP kala yakun persyabai ya ka NPP bat ki jingken tho ki balai phujat kum baka pawa ka election MLA hasoyong kajing persyang ban thau sorkar khlem ka NPP tang mariadap ka election MLA arajar arphulai kapan i baka UDP kaya trailang bat ka NPP tang kumno ban yo sim kabu yaki kampen roy ba pher naka sorkar Hendrai kam dai pat ka paralog ka baka NPP kala ban syania bat kala ban dungkelah nadin ya ka NPP akan nuka por bakalat ka play kumta nada supai ya katai kalong kaman nada jia baki langut ki MLA kongres kinlek penyaso saka NPP manu balapan tip yo baka UDP kan si akan jatno naga sorkar MDA nilong tangkum kinong kaya kanika drama ki MLA haka jelah ban ngila ban yasim bentalang tada usnem arajar arfufra kumta satang kapor kan batai ka ai kaban jia ya ka sensyar ka kadar haka jelah Meghalaya namar ladangim kwa baki MLA jongi kinlaj penyaso saka NPP ru nyim lalai isu menta haka bah haka election jong snam arajar arfulai ila dep ai bor yaki hado sansnem bakin jaket kum kajing sungtu jongki ladangim mon syuru ngihap ban ap yala ka jong kapali hado usnem arajar arfufra kublai di paralogi para jor de tada do video sambiang haka wai pat ka video kublai sibun kublai si hajar ngo